Hola. Sawubona dadewethu Zimiphi. Yebo njani? Uyaphila sisi? Ngiyaphila. Dadewethu lapha sikufonela la kwi-Ingwe online radio umsakazo wamabhinca kaMaskandi. Eyithinta uMaskandi amabhinca zonke sifuna ukuthi bezazi. Sibona amaphepheni ngeweekend la khona yes amaphepheni ngeweekend. Ake ngibingelele Welile Mchunu sawubona nkosazana. Yebo. Uyaphila. Ungabuza kuni? Azi ngudonsa kuphi? Ukuphi njengoba sikufonela nje? Ukuphi semasimini Ngonithi. Ngona kithi ematubatuba. Hawu, ubuya la imbuya khona kanti? Kunjani impela ungabuza amakhashana kaZimiphi la awufakazi? Hawu, yeni webantu. Welile, nalo udaba sifunde emaphepheni. Sifunde emaphepheni udaba uthi ngathi uyaboshwa uyenkantolo. Uboshwa umsakazi wokhozi FM uZimdola Biyela. Ithini into Welile awusathu sibeke uqala uchaze qala ukuthi ubani Welile kumuntu oqalayo manje ukulalela ongamazi Welile bese usichaza lo daba uthi lusukaphi kuze kufika manje nje uthi uboshwa uZimdola ngibone nesamba semali engisaba nokusisho uZimdola kathi ufuna umkhokhele sona ithini indaba Welile wakamchunja bamase bangamasike Welile umshayi wedushu lifuna 450,000. Unakapha emntingadini. Ngaphansi kwenkosi umkhwanazi. Njeke Intombazana njenganqeni ikhuluma noma yini. Intombazana iphumela ubala ngeqiniso uWelile wakamchunja. Inkosi yomntalapho. Welileke lo. Ya Welile isukaphi lento mhlambe kukhona okunye ngale kwale esingakwazi thina njengabathandi bomculo kaMaskandi indaba yakho noZimdola ngoba mhlambe thina sokwazi ukuthi mhlambe isukele ezihlanu noyintathu omunye mhlambe nomunye ayibuze ekhaya ukuthi hayi mhlambe kukhona ongale kwalokho thina singakwazi balandeli bomculo kaMaskandi uyakubopha uZimdola akukho nje okungale okusithekile isukela nje lapha ekuvoteni kwengoma kaNtengane qale lapho ke lento akukho okungale kwekhethini Sathu sibeke iyapi lento uzomkhokhela uZimdola imali ithini lento uthi uZimdola uzomshaya ngempama enkantolo ibheke iplento ngicabanga ukuthi le mali esinyaka imnakanayo manje ngokuba esisimna ngenya lapha sesiyena ngimnika 450,000 naye ngenawo akhomele ngomnika yona ngakhohle uyathola lapho ifunda khona enkantolo uyaya noma kanjani ofuna ukwazi Welile ngabe uyibhinqa elingitheka ngabe uyibhinqa sekuZimdola nge-21 August yongithola enkantolo akaqanje ke ngwanqoma amabhinqa akanginqoma nje amabhinqa engceke Welile ekubeni mina ngangilo lento yamabhinqa ngithi hayi cha ngiyanibona niphathi sobuphukuphuku siyakuzwa Welile siyakuzwa Welile eyempama sibone ephepheni ukuthi sengathi uthi mawufika enkantolo impama kuZimdola impela hayi ulabhabha wempama uzomshaya ngicela ukuboshela into ekhona ngiboshela into engekho ngoba lento engiboshela yona ayikho ngicela vele ngimthele impama ngisesengelela into ekhona Sibonge Welile Mchunu sibonge ngesikhathi sakho sizozama ukuyithinta intokazi uZimdola naye siza ukuthi uthini okwakho ukuphawula kulolu daba kodwa wena kahle uthi uboshelwa ukuthi wawulwela amabhinqa ukuthi uZimdola ukhuluma igama elimbi ukuthi ngangilwela amabhinqa lokho nje mina ngeza ukuthi ngithina sakhe nje ngiyafunda nge21 amabhinqa nje kuphela engiboshela wona Oh, shubile le ndaba Welile. Ake sibonge mfowethu, sibonge dadewethu, sibonge isikhathi sakho ngane yakwethu kumsakazo Ingwe online radio sokulethela zona ishisa. So uthini mhla ka21 uthi amabhinqa wenze njani? Ngithi awaphume ngomningi bawo angisekana angangiseki. Ayobona lo Welileke lo. Lo boshwa. Iyodinga
sidibana khona kodwa ngithi bonke laba ngithukayo abalandeli bami uzimdola nawe enkantolo impama iyasha u250 into ungezenkantolo ungibizeleni uyawukhokha yidibona enkantolo narese uyofuqa ngikhona imali kaZimdola uzobuyiphetha akayifunile angiphethe for the 50,000 mina ngithole lapho isifunda khona hey right siyabonga welile phathe kahle mntu matuba